jatend migawo mochung'ne weche mag piny kaunti ma Mombasa kono Nyakwara Mogi. Ripote moko medo wuok kaunti ma Mombasa ni nitiere miyo moro ma jahigni 40 masani koro rem ramo mokale od thieth moro mar ji giwegi kaunti no bang' chuore ne tweyo tiende ne gi tondl mar Manila kaito bang'e olorne ot kolure kod wach gwandruok mag udi manobete kindgi. Miyo no wacho ni chuore chal ka gima ne oketo ne kwiri e pi mar olemo kata juice mabende ne omadho kaito chwe olalo pache. Bang'e to jagono ne okawo nyithindgi adek ma olalgo mero bang' yango ni ne miyo no osedonjo ne doho kadwaro mondo mikuru kai ne wayudo karem nego Yusra Mbarak man jadak ma Kisauni kaluwore gi ratiche moko ni ne orochi gi chuore ma gisedak godo e thuolo mar higni 12. Yuaro kopi mona ne ochakore kindgi bang' kane odhi e doho oro kwayo mar dwaro ni giwere gi chuore no kaluwore gi gwandruok mag udi moko ni osebedo kadhi nyime e kindgi e thuolo malach. Kwa nadai talaka yangu. Kila siku nadai talaka, ilikuwa hataki kuniacha. Kuna ugomvi tu wa kifamilia baina mimi na yeye. Hakuripoti kotini kuitwa, akaletewa barua ya pili tena aitwa kwa koti. Sasa hapo alipoletewa barua pili, usiku wake ndo akamfanya dadangu kitendo hiko cha unyama. Opi mwanani odiochieng' no ne oluong chuore e doho ewi kwayo mar dwaro ne giwere to kata kamano ne okodhi. To kane ochopo gotieno to ne ong'ado mar timo tim makoch no ka en gi jago moro mane obiro godo e ot. Akachukua mikono yangu miwili, akanileta kwa nyuma, akanifunga kamba. Akamwambia ule mwenzake mfunge kamba kwa maguu. Nikajaribu kupiga kelele, akachukua tambara la ile mtandio akanitatilia kwa mdomo. Akachukua na sellotape akanitatilia kwa mdomo. The patient akija alikuwa hawezi kutumia mkono wake wa kulia. Kulikuwa na uvimbe, hakuwa na pulses. If she was to delay 3 more hours, ingewezekana tukamfanyia something called amputation. Motelo ne mano, olero ni chuore no ne okelo ne pi olemo ma ochichgo ni chal ni ne okete kwiri ni mar bang' madhe to okoni pache ne olal. Akaniletea juice ya tende, akaja na ice cream pamoja. Akaeka kwa fridge. Nikachukua juice ya tende, kanywa. Nishamaliza kunywa ile, akaniletea na ice cream. Akanambia Yusra kuno na ice cream. Nikamwambia mimi sitaki ice cream. Bang' twe kendo jwang'e e dier ot, achich no ikoni ne odhi okawo nyithindo adek mane nindo, kaito giwuok ka jago mane gin godo to orwako buibui. Mimi wakati huo yanifunga, nikamwambia Ismail, fikiria tuko na watoto 3. Akanambia sio unataka talaka. Talaka ndio imekufikisha hapa. Madamu hunitaki mimi na mwingine hawezi kukupata. Wakitoka kwa nyumba, yule alokuja naye alimvisha buibui na ninja. Sasa wale walioko chini jirani wakaona ni mama na baba, kwa sababu yule mwanamume alimvisha buibui na ninja. Sasa hakujulikana kama dadangu amemfungia ndani. Baada sisi kwenda kuvunja walishangaa, akaona sisi tuamtoa dada yetu kwa ile nyumba. Sema sisi tumuona dada yenu alipita na watoto, kumbe ni ule mwanamume alimvisha buibui, akamsaidia kubeba watoto. Watu akaona ni mke wake, kumbe ni ule mwanamume. Gikoni bang' seche 24 dichuono ema nyiso ng'ato mondo go simu ka koni miyono ne gilorone eyot. Fanyeni haraka mvunde kufuli kabla hajaaga. Hapo ndo nikapata usaidizi. Lakini ilikuwa nime give up na maisha, naona ndo nakufa hivyo kwa sababu nilikuwa na 24 hours. Nilikuwa nimesikia mauchungu kwenye mikono yangu, alinibana sana. Nilipotoka hapo siwezi hata kutembea, hata kushika kitu. Luoro margi eni sane gikia kuma jagono ne olale gi nyithinda adekgo mabende gikoni sane gikia kaka ngimagi chalo. Kwa maisha yake yote miaka 12 yeye akitukilala separate room. Yeye sitting room, mimi kwa room. Ndio ilikuwa ni maisha yetu. Ni kwamba to akiwa na haja zake akija kisha akirudi zake sitting room, muendelea na starehe zake za Mungu kaa paka asubuhi. En wach makata kamano gikoni ne gisechwalo ne obila mabende koni dhi nyime kod timo apedha mar jagono. Huyu mtu akamatwe, manake amejificha na mpaka sasa hatujui aliko, na amechukua watoto 3. Akiwa mahali fulani anajibadilisha tofauti. Anaweza kuja kishehe, anaweza kuja kijana wa kawaida, anavaa mavazi tofauti. Kwa hivyo ni mtu ambaye kwamba aweza kupita mahali kumbe ni anayetafutwa. Kwa hivyo tunataka serikali kwa haraka upesi, kama ni kwenye boda, kama ni airport, kama ni wapi, waweze